بینرین هجاج بوگو ام زیادتر روشل باکوری کردستانی و ترکیه زغطا گل زغطو هروسا آستان کرنا چپامنیا آزاد ددمه که دگو ج هر دمی زیادتر پیوست دگو دنیا زان به باکوری کردستانی و ترکیه چت قومی پشتی و فلاکتا عرض هجی ج بروکس ل روزنامه‌وان فهم اشک میوان میا هروسا ج بازار قامشلو نالین دجلا روزنامه‌وان هروسا ج آمده باکوری کردستانی فخرالدین کلیچ من بخیر هاتن میوانین بریز امج آمده دست پی بکن فخرالدین پشتی اف ایریشا داوی لسر چپامنیا آزاد و قدخه کرنا وشانه بکردی گو که ارمانج هاتا بناف کرن روشنها به چرنگیه مروف دکاره بجه کارو خبات روزنامه گریه ایدی دکوین قوناغه کی چاواده؟ باش جوانا براستی وقت وجه دلتنا خدا آنی زمان به سالان چپامنیا آزاد به ایریشان را روبرود مینه یعنی اونه ایریشا اوله او دینه بیا داویجی لی تجارا چپامنیا آزاد جکاری خواه باش و گاو ناویتیه و ویج نها و شوندا جی ناویجه یعنی بارجی سال 16 حزیرانا 2022 16 حوالی نهاتن گرتن لیسا 29 جوتمه نه حوالی مل انقره هاتن گرتن لی چپامنیا آزاد توی گرتنا و بنچاپ کرنا و زخت و زورجی تجار باش و گاب ناوید اف آسان کرنا داویجی گریدای قانون سانسور کوام ناوتکن قانون دزنفرماسیون آستان کرن بیکاتن قانون سانسور جدیسا جبو فکر و رامان مروانین کسایتی جی دیسا جبو چپامنیا آزاد پیشیلی وره گرتن هات درخستن یعنی به دنگین AKP و MHP لی مجلسا ترکی به 14 جوتمه دای 14 آن 18 جوتمه بود هات پجراندن و جالی سر حکومت ترکی اردوان وجی هات پجراندن و یکی چلی جی هن قانون و هن خالن و کتن مریت یعنی اف جی انجام و قانون سانسوریه و دخوازن زختان زیادتر لچپامنیا آزاد بکن جبر کو چپامنیا آزاد راستین لقاده جواکر را بکینه جبر کو چپامنیا آزاد پشت کو خوازن و شیرن و جواک پیشی یعنی جواک ام بجن نخوازن جواک هیم به درد خینه هونه ایریش هرتن لسر چپامنیا آزاد تنکرن اف ایریش داویجی بالکش کو روزه که پشتی روزه زمان دایکیا جهانی 21 سبات روزه زمان دایکیا جهانی هات کردن یعنی اب یک جیوک سازی و دزگین مین کردین جیبار کشان سر اف همان دمیدا ایریشه که سیستماتیک آل دیجی چپامنیا کرده جی یعنی امکارین به تقاض بکن به وصل زلالی جی نشان بدن و هر وها وقت میگو پشتی روزه زمان دایکی جی اف ایریشه هاتیه کردن مرد کاره به حقوق دجمناتیه جی به نام بکن یعنی دولت آتر به سالانه جوه به اوایی که یعنی حقوق دجمناتیه لدیجی گلی کرجی لدیجی چپامنیا کرجی بله فهم افخالك گرینگا خود دناب اخفتنا خدا وقوت قانونا سن يعني قد خكرني لشوا بمافيه دكنا قانون وقانون دجمناتيه تبناف كر راسيجي تجيه كي هري واتدار ودجيد جبو فيرا وشي از بري خودم قامش له حوالا نالين روشه هي بچرنگی دولت ترک دریا ایریش کرنا لسر چپامنیا آزاد ده گریدان نبرا روشه هی و که ماسیا گو دولت کری یانجی هلوستا گو نشان دایی به ارک نرابونا دربار رزگار کرنا ولاتیان ده و ایریشا لسر چپامنیا ایرو بله پر به اشکره و بگمان به تمامی ایریشان لسر چپامنیا تمشاندن راست جبوی سوجه دولتی یه جبوی اف کارسکتکو افقاس ضرر مزین چویه بطیبتی لکردستان افقاسی
ونداهی چه بونه افقسی ضرر خوی مزین چه بونه جبو وان سوجان و شیر تایبتی لسر چپمنیا آزاد و لسر گشتی چپمنی جی ایلیشکاری که بیرنگی چه بیه جبر دناب روزین ارتجه ده چپمنی به تایبتی چپمنیا مخالف چپمنیا آزاد لسر تورن مدیا جواکی دیسا لسر آژانس و تلویزیونین کو هنه رولا کولیستن اساس راستیال هرمه هي ihmala ku beri ve artejî pêkatiye û piştî arteş pêkat û şûn de jî ji ber derengmayîn çêbû heta ne tenê derengmayîn çêbû bi zanebûn bi polîtikayên mezhebperest û nîjadperest ve girêdayî ji ber kesê belkî eviya nexwest bi eşkereyî bêjin hinek ragihandina ama ragihandina azad ev jî bi eşkereyî got ji ber hişmendiya mezhebperest ji ber hişmendiya nîjadperest Elve heremi Kurd dijîn, Alevi dijîn, hinek pêkateyên din dijîn, ji ber vîya bi polîtikayên wan nîjadperest ve girêdayî û mezhebperest ve girêdayî ev ya tenê weke derengmayîn yan jî tenê weke koordînesîstî yan jî tenê weke hinek wisa şoxmayînekî însan nikare pênasê bike. Ji ber de pêvajoya ku ev qez derengmayîn bixwe rasta rast wekî encama hişmendiya dewletê pênase kirin binêrîna min pênaseyekî hîn rastir e. Çapemeniye ji esas ev hişmendî deşifre kir, teşhîr kir, ji civakê re ragihand. Ji ber wê herî zêde ragihandina azad çi kir? Gel daha xaftin, civak daha xaftin, civakê ev got, dewlet li vir nîne. Herî zêde kê piştevaniya xwe ji bûyî meqdûrên ertejê nîşanda? Civakê nîşanda. Dîsa saziyên sivîl nîşanda. Partiyên siyasî ên demokratîk nîşanda. Ragihandina azad ev rastî ji raya giştî re ragihand. Dîsa rûyê dewletê rastîn ku li wê derê pir bi eşkereyî dibin wê kareseta ertejê demaya rastiya wê ya bi rastî ne li gûrî berjewendiyê civakê xwe tevger dike bi rastî her çend sazî û dezgeha wê bi bînayetê wisa şetafat bi bînayetên wisa ku pir qaş û biheybet defa nîşan jî lê di rewşekî awarte de çi qasî hindirê wê valeye çi qasî bi rastî ne li gûrî berjewendiyê civakê dixebitin çapemeniya azad ev nîşanda çapemeniya muxalif ev nîşanda yani rastî nîşanda ji ber wîya hem zêdetir rûyê hikûmeta AKP MHP bi eşkereyî ji bo raya giştî hata nîşandan hem jî bi erkê xwe rabû esas mirov dikare bi van êrişan vê jî dikare balê bişîne ser rastî erkek ku em pê radibin çi qas erkekî pîroz e çi qasî erkekî girîng e ji ber bi rastî li Tirkiye yekdestiyekî ragihandinê hatiye çêkirin. Niha tekelên ragihandinê hemû ketiye destên alîgirên AKP'de. Ji ber wîya hevalî ji ber bala xwe bidê dema ertejê de me çapemeniya Tirkiye dişûpan bi rastî rewşên sûsret hebûn bi hezaran enkaz hebûn bez tenê tiştek ku dikir çi bû çapemeniya alîgir bi rastî ji bûyî sûcên AKP MHP ji bo sûcê dewletê ser binixwimîne tenê ev digotin gotin em ê tiştên xweş nîşan bidin. Mirov dibêje rewşekî ev qasî însana jiyana xwe ji destana karîsetek heye dewlet bi tu awê bi erkê xwe narabe çêkirin tenê li cihên ku hinek cihanek bînayetê ku müdaxale lê çêbûn evana nîşandan. Yani çapemeniya alîgiriya ku heye bi temamî ji bûyî viya xebitî li kêleka wê elbette ki çapemeniya muxalîf çapemeniya azad jî rûyê wan ê rastî nîşan dida. Li cihên ku bi tu awayê müdaxale nîne, li cihê ku bi tu awayê alîkarî ji bo civakê nîne. Bi rastî li hemû ciha gel vê bertekê nîşan dibe dibêje dewlet li ku dere dewlet bi tu awayê berpirsiyariyê xwe narabe. Yani ev rastî pêşandayîn ji bûyî hem erkekî erkê xwe rabûne ki erkê ragihandinê esasî berjewendiyê civakê parastin û rastî vegotine ji ber vî erkê xwe her tim çapemeniya azad bûye bedelên giran daye ji xwe dîroka çapemeniya azad tenê girtin ne şehadet jî di nav de girtinên dezgehên çapemeniyê gelek berdelên giran daye ama ki çapemeniya azad ji van tiştan xerîb nînin bi rastî rewşên bi vî rengî her tim dîsa vê bîra me dixîne bi rastî em erkekî çi qasî cidî erkekî çi qasî mühim dirabin ji bo nawiya bes niha di roja me îro de ez tenê êrişkarekî li ser çapemenî nabînim niha berê li çapemeniya azad çapemeniya muxalîf jî tên hedev girtin Turên medya dişta medya civakî hatin hedev girtin ji bo gelekî televizyonên dinê yên ku hinek dî belkî net xeta çapemeniya azad de jî bin hinek dî muxalefetin hinek dî rastiyên
جهه ارتجه هي نشاندان وناجي بون هدف يعني دخازم بكناسي ويا ببيجم براستي اف دولته كو سوشتاره دفيك هم بلي ارتجه وهم دبيواجو ارتجه دجي جبو سوجي خو لسر بنخمينه بچافسورانه و بچافتاریتی که پرمزن ایریشی هر کسی دیگه ایدی دنگی که هری بچوب ایدش بر دخوازه دنگی وان خود بکه ام بمزینن هنکی دزگاین سیویل هبون علی کاری جبوی هرمن ارتجه دبلن وان کردن هدف دیسا جبون مقدور ارتجه یا ام مزینن مقدور ارتجه تهدید کردن تنه دخوانی کدان دخوانین چه بود دخوانین اردوغان دا دخوانین باچلی دا حتی مقدور ارتجه هاتن تهدید کردن تنه لشونا کو براستی به ارکی خرابن روشا کو هاتیه جیان کردن سوشتاریا و بجین دبیجین انسان دما پر سوشتار بر روی ویجی سورنا به دما کو دراوت که دما کو داخل براستی به عارتیه به شرمتیه داخلینی هاتن داین حتی داخلینین پر تهدیدکار روشن ببیرنگی جی هاتن جیان کردن یعنی هم لگل چپمنی آزاد لگل گشتی چپمنی مخالف هم بشن جواکی جدر و زینی جدر و آلیگیرین yani jidder ve taraftarın yani heşmendi AKP MHP ya faşizan ya nicat perest u mezhep perest hamu kesimenden eku dengi kadar dakhinin hamu drujame irude hedefen taybeti tevajua artejede himmettir tene hedef girtin yani bir rengi drujame irude taybeti tevajua artejede hedef girtin açabemeniye azat ve meyzekirin yaxwandin بنرينا من مذاكرنا كي هين راسترا. بله. رزدار فهم برخوبدن جمتا و في برسبكن راستي ددماغو تشتك ناوي چاپمنيا جواكي اللي پیشکتيا ويدي جهان وكي گوندكي بچوكتي بناف كرن سردما التكنولوجيا دا بواني زيكاتيا حكومتها AKP MHP dikare kiryarên xwên dij mirovahî sûcên şer embêjin sûcên terora dewletê yên gol Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê têm meşandin bi êrişa li ser çapemeniya azad û malperên çalakvana veşêrê. Tiştekî eşkere xuya yani bana ceribam. Bastın, çendin car bastın van tiştana bikin. Her de evvali mezi bahs kir yani nuha tişteki dince eşkere ku çapemeniya nahal Türkiye sedin nodu haf. Sedin nodu haf bütün kontrola deslatdariye de yani AKP ve MHP nahal sedin nodu haf çapemeniya kontrol dikin. Le ev sedisse her dibin zahte dene yani tenaseri xo ve kebara malin jigot ne çapemeniya azad her vaha çapemeniya muhalif en dinav sistemede şureçe ciçetkin bir taybet çapemeniya kemalist muhujid bin zahta deslatdariye de ev sedise nabandı varaji he le tiştek ve arteji care gidince aşkere bu ev sedin nodu hak bir kare peşit sedise yani ev sedise zedetir hatta şeklin zedetir bandura kulser civake dani ve her vaha ev kesen kuj arteji zarar ditbun mağdur bun hep car ne sekri ahiri her gotun ku encam çık bir rabbe eme bağırır o denge vacip reya çapemeniya azad reya çapemeniya muhalif o ev taybet malperin ku kesayetiyan ku hatırı aslen kirinci YouTube'cu, Facebook'cu, Twitter'cu bu var ya giş raya geçti. Yani hem Türkiye'ci ağadar bu. Bekma her iki pencayek, şeşayek tevay Türkiye ve Bakurê Kurdistanê şxud heremin ateş edici bu rastarast vantıştana dibinin binav dene ve ye mayıcı bir ya va çapeminiya ku ez bastkim ağadar bu. İşte ki derci yani bile heyam ede edime baştır famkir ku çapemeniya devlet rastî jî nayê temaşe kirin. Ku temaşe dikin jî bawerî pê nayê. Yani bawerî pê nayê. Evara jî bu sedem ku
hükümet jibo tekçuna xwe şere jibo ve encam zarar nebine dest bi êrîşan kir. Birabe birame çend rojê ewl ya artêjê de Twitter tevayê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê asteng kirin. Piştî ku zex bi hemberveyekê çêbû yani insan dibin kabilan debû û biriya tweetan ciyê xwe digotin digotin hemsavin falan erdînê ve dîsa jî dewleta Tirk ve tişta qedexe kir. Piştî zex serwan hat danîn û ji derveyê Tirkiye jî cîhanê jî bi rastî dengekî mezin derket û her wiha dewlet jî bertek nîşandan piştî wê yekê Twitter carekî din serbest kirin. Yani evvela jî bi me nîşan dide ku dewleta Tirk bi rastî jî êdî bi wê hêza xwe bi wê çapemeniyê xwe nikare pêşî rastiyê bigire. Tiştekî din jî heye. Yani van rojana wê zex zêdetir bibe. Wekî misal em bêjin televizyonekî kemalîst ya Tele 1 dibêjin Tele 1 ew sê roj hate reşkirin. Televizyona nêzîkî Partiya Komariya Gel a CHP'ye ev bernameyê wî bi bandor hebû tên dihatin temaşekirin. Gelek bername wan jarî dewletê ve carî saziya ragihandin ya dewletê ve hate qedexe kirin yani ceza dawan, siza dawan. û her wiha gelek rojnamevanên ne çapemeniyê de azad cî digirin ji alî dadgehên wan ve hatin qedexe kirin hinek ji wan niha tên darizandin yani ji xeynî çapemeniya azad êrişekî din jî ser wan de her biçî zêdetir. Eviyat tiştekî din jî bi me nîşan dide. Yani berê heyama depremê mijartin belkî ne dihata xaptin ama berê ve êdî Erdoğan nikare mijartin paş vexe wisa diyare ku wê wisa diyare ku wê hilbijartinek çê bibe demekî nêz de dibe ku bilan be dibe ku hezîran be û her wiha Erdoğan bi van hewildarên xwe be destlatdariya faşîst van hewildarên xwe be dixwaze amedekariya hilbijartinê jî bike. Çünkü hilbijartinê di bandora bana zêdetir be fakat dibir de tiştekî dir jî heye biya jî bêj ku biqedîrin teknoloji tiştekîdir. Yani çi dike bira bike pêşî teknolojiyê nikare be. İnsan bir ya teknolojiyê dîsa jî dikare gelek cihên ku ji layê dewletê ve hatiye qedexe kirin temaşe bike bibîne guhdar bike. Yani salên herî zor be dema salên nû du çar du pêncan de televizyona Met TV hate vekirin insan ji ber ku televizyon temaşe dikirin hatin ceza kirin davetin hepsa ve dîsa jî diwan şertan insan derfet dikin ku ji bo temaşekirinê zêdetir pêşveçûye. Yani nikarin bi tu awayekî bi qedexeya pêşî ve teknolojiyê bigirin gelek rêw olaq çêdibin û her wiha vî warî de piştgirî yani rewşa Îranê di me askereyê dî İran hemû tişt qedexe kir. Hemû tişt qedexe kir. Dîsa jî însan li van tera piştgiriya teknîkî wan qedexeyan derbas kir. Ez bawer dikim yani her astengkirin ve derfetên xwe jî çêkin bi xwe ve girêdayê ve zêdetir tekçûna wan raya giştî eşkere bide. Belê. Hevalê Fexreddîn ez vê yekser bipirsim rewşa we niha hûn wek rojnamevan taybet di Hundirê Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê de bi sûcên giran têne tewanbarkirin ji ber hûn karê xwe dikin hûn bi terorîzm têne tewanbarkirin û her wisa gef hene dadgehkirin heye ji ber hûn nerîna xwe birengekî azad bi parve dikin û niha hestê we rewşa we ya kar rewşa we ya dirûniya kar mirov dikare çawa îfade bike dibin vê zextaha de. Belê wekî anî ziman bi rastî em ji xwe hertim deqada dene tevî ku zext û astengî û binçavkirin û girtinan jî me tu car ji karê xwe baş vegav neavêt û em ê tu car neavêjin jî. Yani wekî mamoste jî anî ziman wê
ev astenkirin û ev girtin û binçavkirin wê baş ve gavê me nedin avêtin û wê zêdetir esas me xurttir bike wê hêrsa me zêdetir bike em karê xwe bi vî awayî baştir dikin. Yani vê pêvajoya ertejê de jî yani hevalan jî behs kir gelek hevalî me hatin astenkirin destpêka ertejê hevalê me yek du sê kes hatin binçavkirin bi îddiayên wisa binê wan vala hatin binçavkirin. Yani hevalekî me li Amedê Mehmet Güleş bi kesê ku pêra hevpeyvîn dikir ser gavilên ertejê pêra hevpeyvîn dikir dema hevpeyvînê de hat binçavkirin. İddia jî ew bû ku agahiyên şaş civakêra radikîne. Lê tişta em bêjin balkêş ew bû ku heval hêj di hevpeyvînê de yani ew hevpeyvîn hêj raya giştî ra parve nekiriye bi wê iddiayê tê suçdar kirin. Hat binçavkirin tevî ew kesê pêra rûportaj dikir hat binçavkirin. Dîsa hevalê me Mahmud Altıntaş û Sema Çalar li Rihayê hatin binçavkirin bi hinceta ku hûn vê derê çi digerin hatin binçavkirin. Yani bu yera girtinê de ne tenê rojnamavan kesê got di axivê jî ew kes jî hata binçavkirin. Belê Amedê hevalê me Mehmet Güleş ew kesê dilxwaz bû li ser kaviran xebatên lêgerîn û rizgarkirinê dikir xwast bi wî ra li ser lêgerîn û rizgarkirinê û ser nebûna afadê û dewletê pêre baxive polîsan ew her du bi hev ra binçavkirin. Li Qereqola polîsan jî jê ra ev pirs hat pirsîn gote di hevpeyvîna xwe da gotiye afad li vir tunê an ne te gotiye dewlet tunê an ne. Yani tiştekê hevpeyvîneke ku hêj ji çapemeniyê ra ji raya giştî ra nehatiye parvekirin bu sedemê binçavkirina hevalê me yê nûçegihan û kesê dilxwaz. Li Rihayê jî heman awayî bi hinceta ku qartê wan ê turxwaz yani ku aliyê wezareta ragihandinê ve tê dayîn ji ber ku hevalê me ew qart wara nebû û li herema ertejê bûn di cih da dişopandin hatin binçavkirin û qartên wayên ajansa wan hatin desteserkirin. Yani tevî van yekan jî hevalê me niha jî yani tevî ev 18-19 roj derbas bûn jî hêj jî li qadane gund bi gund tax bi tax bajar bi bajar rastiya û heqîqetê ji raya giştî ra radikînin. Her çiqa astenkirin jî hebe her çiqa zext û zora dewletê hebe jî hevalê me ji rastiyê tawîz nadin û wê heqîqetê di tarihê de nahêlin û ji raya giştî re parve dikin. Wek me mamoste fehêm jî anî ziman. Salê notî de jî qetilkirin hebû, girtin hebû, işkence hebû. Lê kevneşopiya çapemeniya azad ji wan salan heta niha tu cara paşvegav nave û ji niha şûn da jî paşvegavê em naavêjin. Yani wek hevalên xebatkarên di qadê de jî wek edîtör jî wek her ferdekî çapemeniya azad li kîjan qadê bixebite bila xebite li dijî va astenkirina li dijî va binçavkirina paşvegavê naavêje û wê xebatê xwe xurtir bike û wê her tim heqîqetê û rastiya ji civaka Kurd ji civaka Tirkiye ra ji civaka raya giştiya cîhanê ra ragihîne. Hevala Nalîn ez bi bîr bixim Partiyên Kurdistanî bi daxuyanîkê hevpar ev dewlet tewambar kirine got alîkarî nekiriye bi erkê xwe nerabûye li vir ez behsa vê yekê bikim ev tirsa mezin ago di zikê dewleta Tirk de ji çapemeniya azad bêguman hewildana veşartina sûcekî pir mezin e. Ev sûc çi ye? Hê zêdetir çapemeniya azad ronahiyê didê ser çi sûcî got dewleta Tirk dixwaze veşêrê û di tarîtiyê de bihêlê? Elbet yani gelek aliyên xweyên sûcên dewletê hene. Yani yek ji vanaya sereke berî ku pêvajoya ertejê çê bibe. Li van deran bi taybetî cihên ku lazim e binetê ku hatine çêkirin salam nehatine çêkirin vana ji aliyên kesên karmendên AKP ve hatine çêkirin piştgiriya rast
pişkiriya devleti ya ji bo vana yani bi kinahi berya ku arteş çebe bi salana devleta yani AKP û MHP ser iktidarine bi salana ihmalê ku hatine pêk anîn yani em dikarin bi vî rengî bi ihmalê ku heta artejî hatine kirin devlet berpirsiyare bi salana yê ku birêve dibe hikûmet AKP MHP ihmalê ku hatine kirin yek ji vana jî ev e adinê jî bi rastî pêvajoya artejê çêbûyî de bi tu awayî devlet li wê herêmê tune ez dema vê dibêjim rastî weke çepemeniya azad ez naxwazim em bikevin vê xefkê jî yani rastiya devletê lazim em her tim bibêjin em her tim bi şêweyekê em rastiyek ji civakê re bibêjin lê em lazim e di vê mijare de jî dîqeta viya bikin ku devlet ji xwe wekî pergalekê jî ne pergalekî û heye ku ji bûyî berjewendiyê civakê bixebite her tim وەک پەرگالێکی ڕاندخوورە بەرژەوەندپەرەستە هەرتم ne devlet وەکی هەبوونا خوا ڕاستیە خۆ ژی ne alîgirê civakê ji bo navê dema em bi taybetî rastiya devletê ve dibêjin de jî lazim em balê bişîne ser vê jî bi rastî wekî çepemeniya azad em hêviyê civakê gerek yani dema em vê jî didin nayê watiyê ku pir zêde rewşekî wiha çêbe ku hêviyê civakê ji devletê çêbe ji ber rastiya devletê bi taybetî ji bo Kurdan ji bo Kurdistanê pir bawekî eşkerî tê zanîn em Kurd herî zêde rûyê rastîn ê devletê yê herî tarî rûyê herî tûnd ê dijwar em di her şey ne tenê de ertejan de li Kurdistanê gelekî kiryarên li ser Kurdan hatine meşanin ji aliyê ziman bigire ji aliyê şer bigire di her warî de em rastiya devletê baş nas dikin baş dizanin ji bo nawiya em di pêvajoya ertejê de jî rûyê wê politiqeyên taybet ji bo Kurdan ya bu awayekî bi daneyan teşhîrkirin rolekî mijar de lîstin girîng ye lê li keleka viya em lazim e vê jî dikkat bikin bi rastî rastiyekî wiha ku devlet belkî yani ji bûyî civakê tiştekî bikê re ne wisa ye rûyê wê rastîn bi rastî jî dijberî civakê bi rastî jî dê karasetê jî ev rûyê wê rastî nîşan kir ku ne ji bo berjewendiyê civakê pergalekî vî rengê ye ji bo nawiya em niha bala xwe bidinê di pêvajoya erteş çêbûyê de jî ji niha de çapemeniyê de ev derdikevin dest bi dayîna îhale kirine dest bi îhaleyên ku bi milyar dolara tê nîqaşkirin dest bi wana kirine yani ji niha de dixwazin vê pêvajoya ertejê ji bûyî alîgirên xwe ji bû karmendên nêzî xwe ji bû tûkî ji bûyî dîsa dixwazin vê îstismar bikin li ser êşên civaka me li ser êşên gelê me dixwazin dîsa wekî karakterê xwe esas dîsa dixwazin randxuriyê bikin dîsa dixwazin bi taybetî alîkariyên civaka me dixwazin ji bûyî mexdûrên ertejê pêşkêş bike dixwazin di bin sîwana tenê afatê de pêşkêş bikin ji bo bêjin dewlet alîkarî dike ji bo bêjin afat ev sazî alîkarî dikin û çapemeniya alîgir ya ku tekelên AKP û devletê de dixwazin biriya wa jî nîşan bidin ku devlet alîkarî dike esas binêrîna min di vê pêvajoyê de du tişt pir eşkereyî derketin holê yek bi rastî jî devlet rastiyekî çawan e li Kurdistanê û esas li Tirkiyê a duyemîn bi rastî milê civakê ê desteka hev dikin piştevaniya hev dikin milê ku wisa civak ji kîjan netewî dibe bila be ji kîjan mezhebê dibe bila be ew bi hestê piştevaniyê çawan destek û alîkariya xwe ya ji bûyî mexdûrên ertejê kir yani her du alî milekê civak milê civakê yê destek dike yê ku dilê wê li gel hemû pêkhateyan e hemû mezheban e yani ew cudaxwaziyê nake ew derkete holê li milê din jî rastiya devletê ya ku hem mezheb perest e ya ku bi rastî nîcat perest e çiqasî bi kîjan xwe kîjan ferasetê ye ev derkete holê ji bo navê çepemeniya azad çepemeniya muhalif di vê demê de ev eşkere kir ji ber wê tirsekî mezin jî heye bêguman em lazim e balê bişînin li ser viya jî hevazî wer ji ber pêvajoya ertejê yani ji bûyî hikûmetê jî rûyê wê rastîn jî derxist holê ji berê pêşiya me de pêvajoyekî hilbijartinê jî heye lê gelekî analîz û nirxandin tê kirin ecîba di vê demê de bi rastî wê hilbijartinekî çê be yani çêne be û hilbijartinek û çê be çiqasî demokratîk be niha rewşa û halê îlan kirine pêvajoya û halê rewşa awartek û îlan kirine
جبوی کو همون کریارین خو مشروع بکن جبوی کو کل بجارتنا کی دویر وشده چه ببجی و چه قصی دموکراتیک به چه قصی بکاره به براستی عادلانه دشرت مرجی و کهف ده بکوره اویا مجار نقاشه لذا اساس ده دو خازن به ارتجی به کارستان مزنجی جبوی امر اقتدار خو یا فاشیزان درج بکن بری بازه که دو خازن بکار بینن دو خازن و گوهرینن ران تکی مزن جبری هینا واروجی کو هینا انسان ما دبن خربه اندامنه هینا ايش کی مزن دجین وکی جواک وکی ملت هینا جواک بدبرده ين کو خلاص بونه بايشين خره مجولن حكومه AKP MHP برانتيره مجوله هینا نه دست بداینا احاله انکرنه هینا چابه منی وانا اشکره دیگه چابه منی راستیا دولت اشکره دیگه جبونا ويا البته که ترسکی مزن چابه منیه هي البته که ترسکی مزن جی کسیمین دموکرات هه جی سازین سیویل هنه جبر ويا رولا کو براستی دولت قاشو خوش بوی همو وکی پرگالکی کو جبو همو جواکی سرور نشانده اما گلک سازین سیویل درکتن دولت گلک زیادتر ارگانیزانا پارتین وکی HDP وکی پارتین دن انچپ کر بهتر بو ارگانیزه جبوی مقدورن ارتجی دستک پیشکش کردن آلیکاری پیشکش کردن راگاندن ev nişanda جبر کدام کو راگاندن ve nişanda da براستی yani AKP MHP خودی کیجان فراسته evya بتایبتی پیواجوی بجارتنی کو براستی بجارتنی کی دموکراتیک چهبه جواب به هفسا خو به دیتنا روی راستین AKP MHP البته کی و هلوسته کی باشکاری در که بهوله جبونا ویا دوی دمی ترسام مزن جواندا کرنا اقتداریه جبر اف چافسو جبر و ترسام مزن جبر و پانیکا مزن اف قصی ادی ایشکاریه کی لسر هر کسی هجبر و نا حتی چپمنیا کمالیست یا کو خود نفس سیستم ده پناسه کریه جبوان جزات داین جبوی حتی جبوی توییتر حتی جبوی گلکی تمنين جواكي اجوداتر افقسي ارشكاري بكه يعني ترسكي مزن جويا هيكو رويا بير راستين جبر دروجا ما يروكو امستردام انفورماسيون بيناسا دكن بشكل كي راستي دردك بهولي وافجي اف راستي البتكي هاري زيدجي بكات وهولدانا روجنامه‌وانين دخلت چمنيا آزاد ده يعني شاندن افجي البتكي وبهلكو ده سبروجه ده زينيتا AKP MHP هم روی راستی جالی جواکی به ورزانیم هم جی اف اقتدار کو براستی سالن درجه رزیایت هندری خود هر زده جواک استثمار کریه هستن وین اولی هستن وین یه نکو پرستی استثمار کریه و جبر ویان اف روی رگاندین یک وانا نشان داین و بهلکو براستی اف ذهنیت کو دبین و کارست دجیمایه و بهلکو هیم بهتر دنابا جواکی ده راستی های ورزانین و هلوسته که هم بری بیادر کرد جبونا ویا همو هلوستین جبوی لهنبری به هشمندیه بنرخن هم ج پارتین سیاسی دبن ج دزگاین ج کسمین مخالف دبن ج سازین سیویل دبن اویا هلوستین هم بری بیا البته کی گلکی بنرخن وانا وکی چپمنیجی هم دیتن هم جبورا حوالا نلین دمامه در باس ببورا پنج دقیقه داویه برنامه دنا ماموستا فهیم از خوازم و پرسپکم راستی دما ام بجن ماف ام بجن حقوق دواتایا پاراستنا خوشک بوینه پاراستنا مافا پاراستنا تشتین روا لی دماغو ایریش دبن ناوی قانون ده تکرن دماغو قدخه کرن بیدن کرن تبصر کرن افنا دبنا قانون اف قالوا نقرك ام استرا راست بكن اف تشتيقو دبن نافي قانون ده بقانون بوين بخويا يعني چاود كاري قانونكي جو روجنامه‌وانكي لسر كار روشا كاري ستي ده روشا مالويرانيا جو هيدا زاغونك هبه جو اقتدار دستلا داري الگوری خود چکریه ویا چوا ام دکارن شروع بکن تایبت تشتگری دای به شباب منیه و yani براستی evya lazım benim bir birej beje ama bir Kürt bejim problem Türkiye ve Balkan Kürdistan'ı bir AKP ve MHP'yi despere kiriyor. 1923 damezrandıra Komare ve Vırde yek tiştek esasatiye girdim. Türkiye yek devletlikiye, yek AKP'ye
yek milleteke, yek zamaneke, yani bu sad beşin. Tu tenet garibi bir Türk, Türk bu nevede Türk, tu mafette Türe. Tu garibi bir İslam, evci ternakı, dınava İslam ede, Müslümaniyede, tu garibi tenebi bir Hanefi, mezhebi Hanefi. Yani zamanı tecid ve Türkiye bir serveye kağıtıya esas girdim. Ola hemen ve ekeci, embejin serhırdan çevim, hemen ve eki bettek atım inşallah. Le hemu gelin Türkiye cali devlet eve hatta embejin asipler kirin. Yani bandaravan hatta şikestim. Tene gele Kürt serpiyama. Yani ev tu avayı teslimi devlet attık de bu. Oje haçti uçara bir deji edi raya gişti hemu cihancı betzane Kürtle hember ve destatları şere çektari dedin. Hatta iroji bu avayı girseyci edi berkudana gel hemu kadan cigir diye bu dıbır da yek tiştekkirin vakit reji gotum eme bir kanuna bantışlara çareser. Yani kanunci rünüştün, rabın hemu ser tünekirna kurdan, ser tünekirna ray ramana azat, ser tünekirna gengeşi bana kirin. Yani cehalitin veji jbo destatları ahuşi bu dominin hep işte be kanuni şikirin. Mesela nehat işte kulli Türkiye denkirin cehali destatları takekesi ya Erdoğan ve tut işte kuvvet kanunileri. Yani ev hukuk hoşi dey edi kanun akın astakir. Juhuş jiber ve ki Bakuriye Kürdistan'ı Türkiye tekçun zedetir bu. Her vaha edi sistemin ev kudinav sistemin içindir. Ev hoşi be hareketi. Yani ev aliyen kudahat bin zakte Erdoğan'ı Bahçeli'den yani destatları faşistleri ev Kemalist'in kudahat Veri Erdoğan ev destatlar bu ve hemen işte ev serkut cervanlar. Canavar işte böyle. 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 Evlat dengemli bir belgeç koyayım. Böyle tarbo Keremka. Eskurti bir dominim. Lenoha ev aliyen ku embejin beri destatları ve hemen rengi domandım. Rahat işte evci fam kırını. Yani bir sistemi ne karın ev kırını. Yani edi Erdoğan bu sistem avancı hatırı. Fakat bir de evci hesabı kudkin ama ve siber hoca de çıkıp bir kare brasi taktik ki cevap meşe evana durduruyorsun. Bir kare belki bu havaya kilidi, bernamaya kilidi servan kısır ama ahır tıştaki aşkere derketiye kuhuri dına damezrandı ne hatta noha taybet ev 8 salin dumayı 2015 olur da ev destatları ya hey gerek işte kreş gibi. Yani ev kreşi edi naye gotu. Teniş bu arteşe misale kimdir. Bu binake kes şamaşaman anrıbıcı. Ve diloke ile antabe avayi ki hey 8 blokam pekte 8 blokam pekte 1200 insan tane lüye avayı cihana hoş destanı. Eko avayı çekirme AKP'yine. Revebirin AKP'yine. Henek juan de meclisa şaredariyat cindigri. Henek juan parlamenterin. Henek juan serna bevan gelek kar kirdi. Ev alidin, ev riyenku hemu perkane insan pişti arteje net garibun Kubikinin gündak, karibun Kubikinin bajiran hem buraya kudgot otoban falan bevan hem buraya cari AKP'yi ama çekilir. İşte hem oji dizi kenderiyan atiye çekilir. Yani 10 kuruş devlete girdirir, cüvi 10 kuruşu 2 kuruş kaç girdi? 2 kuruş bertil danı rayadarın devleti 5 kuruş işkure girdirir. Yani dizi kenderi gibi bir rengi 10 sale komara Türkiye'de çene bu ya. İşte ev dışı be hemu ali kube aşkere ha işe bir çavan serpiyadıgı bir zor zulmel serpiyadıgı. Ve hem ben kurda ev zor zulüm kerna çıban kurt ben kurdan. Ve hemu ali kube İbrahim'e Fakrettin kal kires havcena ki durdu direjleşim Renojlama geliyor kurda sayar tükesi
serpiyanı çapemeni azad bi berxudan xubel serpiyaye bi berdelê ku dayî serpiyaye ev gava berdê didan insanekî wek apê Musa 100 salî dihate kuştin ew çapemeniya ku dihat bin zextê AKP dere dengê xwe derdixistin yani yek gotinek ji bo apê Musa jî negotin ji bo insanê me êdin jî negotin îro salvegera sî yekemî ya Cengiz Altun'e hevalinde rojnameker bu 31 sal berê Êrihê li Kolanê gava nûçeyê hate şehîd kirin. Lê kesek nebîst dengî nûçeyê wî nenivsandin negotin ê ku wan qetil kir dewlet çeteyê dewletê bû. Heman tişt îro jî tê kirin fakat tiştek din jeyî niha kiryarên AKP sistema wan jî dewleta wan jî tê kirin. Derdê wan jî ew e. Fakat derdê Çapemeni azad, derde Murat Parezan, derde Embejin Tergera Azadiya Kurdistan'ı, derde hemu demokratu peşveriyin Türkiye ve Bakırya Kurdistan'ı. Evet ku, dema ev sistem, elveşe, evet işte kuş devlayı ve Bedavestan, reş nüve benim. Problem küçükçe hep, ama bir rejim ev AKP dedik. Hılbıcatın çebeji çeynebeji. Her çıdı bir bırabı edi kesek bir karı ve AKP serpiyabıyla evne mümkün kuşnağa şunda bir karı ve devleti bireyve. Ama piştiği ve encamçı ve emevyajı peşeroje değil. بله سپاسیا بجداریا ود کم ماموستا فهیم اشک جه روحوال روشنموان جه بروکسل اجبو تبلیبون آواز ور سپاس حوالا ما روشنموان نالین دجلا جه قامشلو سپاسیا بجداریا ود کم هروسا حوالی ما فخردین کلیچ هوا جه آماده باکور کردستان زور سپاس جبو تبلیبون آوا بینرین هجا ام لوردگین داویا بویر حتی نیجار کدی بمن نواخیر و خوشیل